psychological effect when it is. Won't you oba waware na wodo no yambo no. It's umbo na na utretin wacha ne basic. Oh you're right. Umbo ne yiri ntrasika. Ye. Enye odo ne ye de bo oba. We dey yiri no kra wa ndwane kra nke be to be ya. What be the blade na so be ye. For adofun ni ha me mamo akwa basronko eba tuma GH efidie so medin de na ama owusa na dano oh my Ghana emunsem ena mede esomo ewe efidie so nte ebusua jebre na nenso nsem de na meko ensem no emunum eye eje bi a wowo no ankasa ne ba watan blade roxa blade ye di abodwe ni bi e de titwa akola no ensane nia ejina eye enam a wakoyi ewo fridge mu anajo ekomede no a wan bisa permission free neja ho na asem no emu kire mu na kire se eye abranta ne din ede Anthony Eje a wedi mfishia 37 years na one ne mamienu na ete ewo wager a bakoyi oba na bakoso eye bema na bema na wedi 4-year-old no na okọ fridge mu enumre bi koyi eye chicken wing akoko na basa eno ko fari yese community worry na te to dey atin hot so na ni papa beto so ni anye ho na wo fa blade edi twitwa ne nsa ho say wo dey kire nyansa say next time ohun say nam bi say esi fridge di mu a won fa ne nsa enkoka na akwa no krampo edi ye no krampo no osun da isun no ntimi aka njiro obi ana eye efi a wo mutim no emu nipa baako ene hu eye maximum aplaning sound anho ena tese ko make report no e wo wager dosu ema enam so ye befa papa no edi efifie e ko ho no so ko bisebisa ne num asem no wo mo bisebisa ne num nsem no kire mu se akla no na so odi nti o kire nyansa na ebiem so maame owo mo no woni no ente nam so ma police force ye hwemu epe bebi a maame na owo nkwala na Felicia Boche le chi akwan elde ono so ba so mbete num asem de nti a wono so dia ne ma edi ma wo nweja se won hwe ye enkwala no ono so ba no se papa no so de enya asem keto osiwu so so wo bo a otumi bu a na woni so nya aye tetetetete so hu de wo ye ho enu nti na nam so ono efa ne bag ebu ni ketemu edi fifie ho no na papa ne de wo hwe ni mpa se police fo ni be di sanse ni suban de enye fe bako na ebuza fo mami ntwa mo kakra emra na me ba me de ka ho no epema mo. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa o my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH for me sanso emamo akwa bashunku ebiem hwe me set so a bright pa minya bag Gladys ene ebiem so no Elizabeth omo wa ha say in some way o meboa me na ya hwehwe mu ya dosopo mu na te say de wo mu bia no da to aponte amamo na it was for mama kwaba bibia boko de ba just say nanso ye da so tiase asem ye be komu pa ye hwe eja wa wo ne pa na wo say ne ba no afumumra efi omra na wakofa na ma ye nreare nti wodi blade etwa ne nsa e ba chi wasem emu ni sen me sha sem fi Gladys so chesa asem ne de otie mu a na asan abo ye feniten abo pusa chese nka yenim se nka ye papa no mukra de papa fi kromo ba nka ono kra na nkwala akohia no because unim so papa de obai anya kra de na nya ubofo to bi ana o tofu bi de ubenya na papa oba ekomode no enye se ebia akola no ekomo na wa ma na eduane dada ba ekomode no ena wakofa enam no awe o si mi di blade etwitwa no chese o dwen ho kra a wonti ase o dwen ho a wonti ase papa ne de wa anya ni ye papa no wa anya ni ye se mbra ni di sani ese minya ba Elizabeth
Me pa che wa dream che fa nsem we ti sen. Me say me for an me sister kan so. Papa no wo hwedin a me de me fi se bi yare bi wo na adwen mu. If you say ade a wodwen ho a wontimi nka so ye normal ana se nipa tan ya na bibi na obi ya se nye bibi na ekọ so wo ni ti ma me ngin di se nko be fast blade ni de twitwa ne ba ne sa se ni o kan se papa po de wo bank ankola na edwane be so da do de na dada e bi kron nko be ka chen se dada me akowi nam no ba wan to ne bo ase wasa wa wipo akokọ nsa Enam bia company mo. Akola 4 years. Ye cry ye still cry ye papa mo ko so e check ye bi o ada na ye si ana we wan ye nie. Ibi mpenifu e ware cry ye nko wan asem. Ti akola wedi 4 years die. E me say papa na ya na wan ye nie. Bibi ni wa ye de betoto mo so ye nie na akola na ni so ko bia no ya akola papa penimu. What you channel ne dear? A channel one crown ye case on it all. Dear no dear was Sam Ran, I sent a police for a bemo dear. And Miss Mrana de better baby was say a dinner at all. Yeah, man, we share any pressure will crumu. You see, I do not be brave. Now, what bear my pressure that will show. If you send some nan colase good one question, say, pressure it be why before look at me, bro, so my way and my answer fata. Moon is a me who say, Ebia, say, or ye be bisa, maybe a bit me about say, my men hope kind or day a year be bisa, because remember ye nipebia. Remember be brain to me pressure. Remember a year nipebia, in kaka ni rejan, and ye. Baby see a taxi pan. Say, nearly giant now, like I say, Nini a coin. Papa so and I say, be a Nin done a one no ban a giant now, or timid like a who a before, not or the abba and Qualano so. But and also the and yeah, right. Never for the to be quite less. I say, wow, back. Say, go free my minty to channel. Say, no cry to me the iron, you know, to me as she. Yes. Nimba wa wonu opo wa obebisa no no che say a reason bien otimi hu say like yawo na like ma mini die ja no yawo e na odi ye bibi member bebre yesa e de oba like oba ja na otimi de hu yawo e de beso ne ba no omo hwe omo ma no so say ye ja omo nti na yawo bia ba omo mu na omo fa nhwe nkola no because they okay dey ka ko ho o ampa Mama bebre also my me jai me dia. Mama bebre omo hwe omo mba na yi. Obi o because mama enti say ye ma ye easy on say oba ye like obi a otimi eja ade mu easy like but be man no ansa na obi wi be fi bibi no. Eche enti no mama bebre obi say omo obi o say ade a na yire bia ye na bia be 20 years kwa. Che say up to that date no Obeka ana oyem say na so na utimu say yawo no eda so ewanimu mama nti say ma oba de oye intana o de imagine say obi ni kunu wo ho aya steady sa ade we say oba kobo adwama wo ni kunu echi ma ahe na o ma bo adwama wo mu kunu echi abema ne dia channel for easy but ma edeche odo a obadu okroko to so say ni kunu do ba so anayi but be man ni be pacha wa na yi a ubon say o de ache no wo be fi say we jimi kra na o de we jimi na o de be ma okoye say na but hardly pass wo be hu be ma ono be kwa kwachi ne yire o de be che ne yire hardly eti ono no oba ni jana like ehu ebufuo bi hu that moment no so wan hwe yi a obi wo okro otimi ye ne later na answer no be hu say ne me ye ni nti na eno nso no emi say eno nso kan aya na eyawo oba jai because ebia aya na mema mo ye jealous pa
Bema ye jealous. Papa. Yeah, no. Hey, ma jealous no. Hey, they dem kwa hwinim. By bema ye jealous no na chese won say. Chese, bema ye jealous atimi kum. Enti no je say won say, mema de no serious. Bema jealous no serious che oba. Bema ka so odi ni nkum a, sister. Why you obetimi afase kan obi na mema bebre wo ku omoyire no ma him na etimi ku om ku tse mema omu dwudwa omoyire anase yesi wo dwudwa no obekwa kotie mu no e bi oba ne se meni wajai keke ese weka serious dance wo tie krapa na yen she Elizabeth yen hwe bi wa say won say yen yin no yeso yen kola bre mu utimi ye enkola boni sem na wo maame ken wa soki pa no disi so ade beti na wo mark ade da ho ye dia ya femu bi pen anya kra ya hwe ehwe bi a yen yesu tari hu ni say chance so I bro so na ni nia no I help it to shape us ni ehwe abrante hu ni say ne ba 4 years akola bema a wa hyase oyi enam ofit ma wonka ojano no hwe ni sa ma no mark bi won wa ahara no refi no na tesese suban no afefifie e de akwa abontinten nti no enam so ma wo ye ne ba no sa adwuma no so ka say ye nkola ye bi mo kra ye say akola ye ade anya tina ba wo no so na fatin che sem se so de aba na tin na nka nye sinki ye ti kan ka ye so ojama e na ma ge blade ye wudie ni oya akola no hwe ye wontini wo ye nipadue mu a wotwa ebeti bi kra affect akola na nsa wontini ye te se ne ye bra ne ade no wotwa ne be ye bi nsa onye baako enye eni se wutwapo enti na ehu ya fa no aba nkototo blade ho blade ya wudi ya wutwa obi ma moja aba nti wotwa ne moja aba akola no ye dadi agi na anka na kuma ana odi twa ya twa miensa ye ni po se BIAde chi so ansankrofo hu ana de ye nyina ye nim se kroto ye mwedi na miensa the way ade isi ye ya ti akola 4 years akola boy ketwa eto de bi 4 years got me finish e wachi ko be so di tiri mode iti 4 years ko yi akoko nsa eni background se eno di abanka ye nkasa ho blade debi wan ye ni ye obi ya ade na wan ye ni ya no bibie ni ba ye de beto ho se ese na otere akola ye ntira akola ni blade na ni ode ye akola ni akola ni be nya be oni ni akola ni ya onu so ni ode be ya ne ba ana afo ba na odo be nkro no be nya ma papa no edi bibia beto akola ni tim akola no ko hia enhwehwe ni akrokro ni ade because bi ofi say you normal say papa di blade ya eni me yire say bi simi de second djawo and akola ni mean say ne maame say ya bona that it means akola no cry not safe with the parents papa no ne maame ni ko maame ni say na go jani cry jani ba 4 years old. It's true. Edi ya hinti baby a okosre da ye no ba ne na we anafa ne to so na de say me community me jani ti me ne no huni abusua ani ko wukro me so fi hi okọ yesi baby yi wa no wa de ju baby na ye ma akọ baby o si baby akọ baby ti si wa wari aji wa ne wo manko waja fo oba ni po ye nim so no ni pani o se dan yo but if se we ye 4 years no oba no was 6 years case ya no waja oba ba ho next time enye blade yeti ha yeti ha se maybe see because eyade a eye wo yabo and then na oja aba wo wabo nti wajane na wuja oba it's about nipa na wuja o mana so right on your papa obi bia ni sa wuja o was psychological effect boniti wonti oba wa ware na wodo no yambo no it's ombo na wutwenti no watwa ne basika o ye right ombo na yiri ntwa sikai yenye enye odo ne ye de bo oba we de yakọ yiri ne kra wa ndwane kra nke beto be wa de yakọ no what be the blade na obeye asem no kani ati sa dani o senka oba ka to obi kra kwa ka no ka na baby no obetimi edwudwa oba obetimi ekun oba ne kra because say wetimi 4 years
na watimi ahwe akola we enim na utwa ne ba ko no kra wanya wan feel na wo o ya de kra na se kan po twa wo sa feel it so the way I pain it na imagine say ye hwe wonim deep adan oba no so e akomu de dada na woba warefo wa wo mma oba tan mma mienu 6 years and 4 years na wobu ketem asa wonyama se wukunu bo ebo no ntimi enkutem nti wo ko na we market wa nim na wugya omo Ninti oba no so de oye na efa kwanu Mr Elizabeth na akofa na asem ba. Kind de say otono no ne woni be ma na hia no maware. E no ntimi bio no. Ka no de yen nim ni oye papa ne ye no. So we go no nya asem ma ne nkwala no we. Nkwala ne na wo so de on say me kan say wo se nko de wo nko no no po ne ya bu ni wagya ma. Wo ya bo na wagya ma. 6 ni oba ni obema. Ade. E de nko a. E wo so nko ne wo nko. Eni se nko ja wo eyo papa fine yanka se papa ntimi nhwe mba debi benya papa wabo enu nti wagane afifi o anya papa wo ba obi o meyire waba o mabo apesie bi yendi ana entisa nti na wafifi na wo fie ho nya ma wo ma na ho ya ma tete mfiti ase na nkra na nke se okọ report be because obema owo obo odie asa odini ko dopsy asa wo my o report no e me man sign because sen kan fiti ase no me nya sure sen kan fiti ase no nko no oba no po report be ma no e na ya mana ko sign bond bi ana bibi mpo no wagya nkwala na me nya sure sen ko be yes ade ani bi because onim say ni case e wo eda ho ire bibi wa so unse emai wo adwin bi wo ye ho abrante me ne wo ma okay se me na onye mi ye kra ne made e ono ankasa na si moment wo onye mo boni nti de ma me nya nkwala no sa adwin no eboa ye nti a se ne ye hwe abayo yi na sister Felicia botu ye oja ne mama ni kunu ama ni kunu twa ba ko nsa no ye hwe ne sa eboa me emwa wo asem e bia general dia it dependi ni o se ne papa ni si ne woti ansa na ntokwa beba na bibi obi o ni ne ma ho agro eni o mpre kra ma mfa nkola ne nko yes eno di ono obetwe o de ne ma okro be ka sho se fiada me wo ho me be fa no obeba me ho 3 day papa fo bi ti sa ba wo hwe asem ya ye kan mu dia me ngi ndi se papa ne ti sa nko ntwa akola ne nsa wo fe chicken wings nti oni odo di o si je wo bi no wacho obi wo odo a wacho obi bread no so odo di a na ndi o yare o wa di mo kan so ana eto de bi so e wo say yenya susu ya busua ni society na ye wo no ya kan ni o mebi obi ya ade na enya me na ye nka se e na yiri na oja ne ni nti e na e wo se wo yiri ja wo nti a wo twa ba e ya oben na wo yiri de ye wa ye di twa ba wo yiri ye wa de e ya ben e na ni nti ko twa wo ba ana wo ja wo ma ye o ya nti a na emfa so heaven ye de kunu ana yire ko asemo na obi cry po baby ye bodo cry po okay asime kra me koka be ensem bi wo na obi aka se me nyo oba pa sa ma so sa adwe wo mutim no because ono se ya bono e no odwa na yakọ e no wanya ne ma okọ report me say o ka che no po so me say me wa danfo bi wo dogs o say na mba no mo akasaba wa be report say me kunu bu me mo nko che no yakọ che ni kunu no akasaba be bu nkotode say mpa cho mamu fa mi ntumu no mo say bi say ni ti u be report ye den o ma no say me pe say ai mu renran ne keke it is sabi o ye renran no na dachi okunwa sa renran na wo si ye renran na o kesa ye banana like asa yama enyema bi won esuro bi ni nyema bi because se okunu eye o bibi dia ani oyokunu ona oye tinti no eni se we can bibi na busiafo o anya hwe fa nya hwe fa bibi ache o anya sao sister nti ye kuni kura obi wo obi ti awari ase pa che se o huna mane ye kunu timu se ni sunsum nyina wu but ye ya ye sif anya hwe fa bibi ache not ho odi hu sa obi hu anato no ewu ko
Ebi so ka se omusa asemaba asemesi na eja no ono anehwe nkola no nti ye fa no ni ye chi no ni edini tuma na eno no nkola na ye basa na nkola no mo maami ni o enu bi ya adwe wo mma ni bitima o mutimi ka se de ani papa kra na koba obi okostu kra na ebisa se papa won ya be fe we so be ka tempo da jew enti enu nti yenya asem ma nka ka ferry asem de enti o de be mo fe wo ferry se nipa na atwa oba wo ferry so etwa e kam ne da ho akola no kra beka sa papa na mi ko fache obe 4 years years o obeka na obeka nti ono apo beka nti wo dwen se nipa beka ya kan wie ye ho wie nipa hu nti wo pese o hu a ye kan mo nye so be to da bi so na ebusua no ni sorry na wo se ye so ye kasa to da bi na aye te se Bible mu nsem no nko a bi wo ho aye nka nkopie se ade bi wo wa ne se nipa wo ye akola de o ya akola obeye se nkyerɛkyerɛ ni bi wo ho anye se de bi ya se bi wo ha kwa asɔre a esenye kuo na ye mfa topic mba se single parents maami a wo ni kunu nko a wo ni ende busumi ye kyerɛkyerɛ mu ye obefem eya wo ni niom because I told the bi Esther adamfo akoka asɛm a kyerɛ no kora usuro no woni obia na waka wa asɛm a kyerɛ no ebia papa ni bibia ne yiri ya ni buafu okui se ofie djuma abo obeto nam ye nim ade ye ko osu wo ne timo a e mo ko bisa ye okoyesa me meji dipa se papa no bibi ha no bibi de ha no na sisi ani irisu ejire mu aka se ope justice e de ama ne ba no na papa yi se na wo kire bibi ha no e be bo ase se ye hwehwe justice na se bibi ha na mpa ye de ne be ko bibi ba no kire se bibi ha nti ye ni ndi o no se emra wo ho ne wa ye no ye be hu ne ye wo se nipa yesa kwanya ye mfa ne mfa so enti ni se ampa so yare a ye hwe na yare ani su wi a ye be ni be di mra ye ni ndi mra se san ko tena fi but no because akwala no crowd ofi se papa ne na hwe mma no enti bu ka se maame no ye de papa ne kokotuma ho na be hwe nkola maame ne be hwe wo obehwe na ade obehwe nipa mi no obehwe so beto papa ni wa no what about say papa ewu a anyam wo maame na yo na wo to nti se papa ni wo na say because wo maame no say ni akoba no ntimi nka so wuja nkola ne sa esi next person e was ye de nkola ne ma ye mother and in the first place the age no any oban is the mother yes eni senko ba ni ja wo ma be ma ye nja ba yi wa ma papa no kare so wafum o no te se pata so no ka ani afum dia wafum ba no so ni mrebedu sisi asam na kopie obe ferry poso obedu a ye be hu si ye twa ne ba na ne ba ba gina wona ye bisa siti maame wa dia wo ye wo ne wa ma ya ye oba ne sa se ko de ne ko ya ani ma fa na nko at times so say na depend because say mujai na se nkwala wo montema ebia papa ne be pre say obeje nkwala no say mo de call even dobsu kra na yetibi bisa ye be bisa nkwala no say emfa na mo pese mo tram pese mo stay with mo mama ana say mo papa nkwala bi wo ntimi ka so mpese o mo ni mo papa tena akola bi won so obetimi aka say one ni maame betena nti si ye hwe age na say ye hu say oh okay age we die one ni papa tena ana ye hwe de we afada no eye yi ni hu say obetimi ni fada na tena omo pene so say fada because at this time na ya omo tai bisa nkwala no say e bia e fa na mo pese mo tena ye mpese ye be take decision because akola bi wo akwaso nko one ni maame nko tena kra na bia nya ni de obi openi ma ni papa asem che ni maami nti no no be prefer say oni ni papa betena obi so o a openi maami asem che ni papa nti uka so oni ni papa nkotena na kwala no so wo ha no nti this time no omu bisa nkwala no say bia ifa na opese wo kotena menim say sa na maami die ye ya na ono de am so fiti ya na ofa ni bag no ko e won che say wa dream na chi say de na esi wo na chi ana say de na esi wo na chi a eno na ebi asese no minim te ye bebisa maame no so the side of
because say na me say dops for anye kra mo bebam omo krasem omo krasem no nti by all me some baby sa maame no the side of ono so say ebia me ye say me de me mba ekọ na papa ne so ompene na ebia koda ne ntokwa because obi wo a say oni ne betwe ne ma wo manso ana ya ebia o fi say on pese obetwe manso nti ne obeja nkwala no e de ama Elizabeth ADC o final words actually ashefo The final words they say akwala ya akwala akwala ya de anya yen kan se yen tena han kan se me ma yen tia no yetimi tia akwala na mo kwan bi wo ho a ye fa so tia akwala na yen ya ye tia akwala na be ye bone aye den ama yen eti se just say na akwala ya de atia no na mo tia no wone kwan so. Elizabeth also edie to aso me say ni me sister kan en me sa say me minim say etia eye kasa akwala ye ni akwala kasa ke even ahwe bebre kura soro nkwala no akwala bi o hwe na ebedru bebi ni kura no obo ni kura no ogina enka no kura onzumbo eti na me say me hu ni say kasa no ye mo a enu mo mbe ko mutiri because akwala bia pe enjejeso enkro like kro no wo de wa ya ade mpo anye no kura no fanitna oh ebia next time don't do that again menye say ebio oya say ya unko evi bonsam like onse nkola no omadwe ye nti no wo de bibi ehurahuru an kra yi a okono po next time wakoya de na no akai mpapa si mi yesi ya we baba be chimi wana say police baba be chimi na like ma bibi entonadu ba o ka say wa ya de we mebo no ebetu baby no asoro no obo kra no gina o obegina no ahwe anim say to ensemi na ne kasa ye ne omo be kasa eno kre ebusuafo me o maka ni nya kasa tre eboa ma wo ba no so be se won tintin no nye perfect te onye perfect ma wa obetimi di kasa so aye ne sa na yenya abahwe bebre no obetimi shokra na te se ona ka oti aba no oti aba ne nka o spirit mu enya no yembre no ase na ye use other means na ntimi enfa straight ne ba na aha enene dey mrebe makwa ma dey adwumeje no esi channel so obetimi a follow yen IG page at 2MaGH_. Na biem so no wo comment wa dwen kire wo kra wo experience kra utimi de ka ho edit to ye comment section ho no na 2MaGH ho no a utimi edit to edit mine na bomodin a share video we subscribe so se won subscribe ya midin de na ama owuza na me ado my besan edin hyem bi makram fitani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba 2MaGH. Share na prophet kumichacha me so me hwe